Ubati lengwa IAS Deputy Commissioner jongka Southwest Kasilis District. Mentagasngi ulalu meka lang rengkat berkiseng sain pertei. Hapo ka DRDA Hall Southwest Kasilis District mokerwat. HKBD bagi cipen kre ka General Election arjar prosau. Syaka Lok Sabha kaban salong haka kakandai trek uyayong arjar prosau. Haka lang uba LT Tariang MCS Additional Deputy Commissioner. Kakong YR Molong MCS Additional Deputy Commissioner. Uba Kenong Steng MCS Assistant Commissioner. AC BDO Ranikorup Senar di blok bat kiwi ki officer. Ubat tilang wa IAS ulong bahadin melapan benai katarik banjir ekonomi khmat jongka Lok Sabha election arjar posau lapan trika mega kandan hapo ka kanan ain sispa asal sau CRPC haka bala manai ka jimbanan kam nikir ikitiar siat bat suloi barkane ka ain kan trika miki police home guards forest personnel border security force ba Central Reserve Police Force niki CRP. Hak juga por laptha wadi kitoik badan license ban wanra no syuai ti gitiar siat haki police station ki badan hajan hapo kasau sngi balapan mi ikani ka hukum. Susu ulapan kan mauru bagi political party kini ban berhenti ka model code of conduct ni MCC bat ki wei ki jimtha joka election commission na kamanta ka jinya ibe jerenti joka election. Layo ro ka jimatai halor ka jimpanan kam ka subidha ap bat ki wei ki bedai barkanik election Lok Sabha arjar posau. Mentang sing ila pelong meeting bat ki political parties bat ki media ru karang ba nakara ba ni dan kam ban pen syai saki pai pa bat pen syai saki political parties siapa di dan kam pangili ban le hadin ba election commission kelapan bana ya ka tarik ban tabut kata kalau kat kandai tarik beraper ban kejengyo ya ka ya ki vote nam takan ni election MP Lok Sabha kana asal tarik Jun kepada ka si Tuesday te hagan ni meeting ni ya pensyai saki sapang kajing dan kam ban vote ikendon kat kom model code of conduct te ka ban kam kolong ba ngila penmi ya ka hukum ba kita ki jing pen ke kidur ke election advertisement bagi di banweng nak marmar but lada kimweng nak marmar nak yang jungi ka bosun char ni lawan ha kidur ni ban remove dan ban pendam lah itu ki advertisement terbar belum ba ngira impose ke section 144 CRPC hakaba ila patha ikibriu ki badan ya ki license sulai bagi di wanra gitu ki sulai ki jongki syaki thana ki ba jan barksinam jongki namar lada kim le kunta kita ki tiar ki baki ki dan ki sakala long bi ain ti sarkar barka ain kan sahaban sim ya ka kam badi banle nam ta jongki te henry ya kini ki tiar ke baki kidan ki sulai ki baki kidan jila ban min sapun phai pat siki adin balakot ke election kene kalong tang nak kata ban bo ya ta jing singan kene ka district happen ki por ba ya por kan bas election bat ka por election te kapar kalong ba sakui kalong ba kidan ki kendon ki ba election commission kala bo ki pun jat ki kendon kumha kaban ya pek bania ya gitu ki jing pelut dan ki kandidat hak for election tinggal dan ki tim ki ban pek kita but nila pentip seki tu ki kandidat ru bakin wanra ya gitu ki register jongki lak momo sisin sitio bagin inspect ya gitu ki jinglut jingsap jongki te hak nila nakalang ke district nila long ki ba penkre ban conduct election katkum ka instruction jongka election commission te ngira karparu igni ki political parties ba kenya trailang bat ni karang ba ki nong tabot kin wan ban tabot da ka jing sok ba da ka jing singan ba da ka man lai du te tangkum tai ya mentai bismillah